سیمای مستقل اکم تاک شو روبرو سهمی جوانان در رشد جامعه. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل اکم. بحث نوبتی تاک شو روبرو است که ما در سبتی سیار در شهر اسفره گوشه آمریکایی شهر اسفره قرار داریم و تصمیم گرفتیم که از شهر اسفره با اشتراک جوانان فعال که در لویحه نوراсон شرikони رشد устувор که از جانب یونیسف دستگیری مشود اشتراک کردن یک بحثی آراسته باشیم در این موضوع و شما رو خوش آمدید میگم. هرچند که شما میزبان هستید ما مهمان هستیم، شما رو در برنامه خوش آمدید میگیم. نام من سلیم جان سعیدوف است، من مؤلف برنامه هستم و بحث رو آغاز میکنیم. از موضوع شما آگاه هستید و من سوال اولین رو برای شما این گونه واگذار کردن هستم که اصلا خودی شما مشکلات رو چگونه میشناسید؟ کی سخن میگوید؟ میکروفون آزاد است، میتوانید که در حجم 2-3 دقیقه فکرتان رو بگید. مشکل یک قسم حیاتی ما باشد و هنگام حل آن با موفقیت نایل شدن رو میدونم. یک قسم زندگی ما هست. میتوانید که مفصل تر بگویید البته. باز کی؟ خب بلنگو یک رو دراز میکنیم. وقتی در حل مشکلی ما یک چند دیگه مشکلی هم پیداش نمیتوانند و همراهان یا گروهان حل کردن مشکلی این به ما یک چیزی نو میباشد. مشکلی در زندگی هست، به مشکلی نمیشود. همون وقتی که شما مشکلی حل میکنید شما یک چیزی نو به خود میبینید، به مشکلی نمیشه. چه است اون مشکلی که شما گفتید که به اون نمیشود؟ چه است مشکلی؟ مثلا با مثال گفته میتونید که مشکلی این چیزها هست. مثال مشکلی خواندن، مثال ما خط کننده میباشیم، ما خط کننده میباشیم در دانشگاه آسان نیست. دانشگاه خواندن که حرکت کردن که همون ما دانشگاه خواندم هم مشکلی گذرانده ما به خودمون یک چیزی نو پیدا میکنیم. تشکر. باز کی چی میگه؟ بچهای عزیز ما گفتیم که زیر اصلا همین مفهوم مشکلات، مشکلی، پرابلم شما چه میفهمید؟ خب مرحبا. مشکلی این یک قسمی من جامعه ما که هر روزه یگان میخیزید یگان گپی نو یا یگان همین پیدایش یگان پرابلمی نو پیدا میشد. این هر روز یگان گپی نو های مثال برای همین حالی همی ها آدم اصلا حساب تفکر خودش، فکرانی خودش همین چیزا میتواند حل کند. سونی اساسا مشکلی ها تمام چیز آمده درماند به مبلغ یا که به علم. همین اساسا از جوانی باید از من دوران نورسی هر یک چیز والدین مکتب اساسگذاری همین فرزند هستند. آنها باید تمامی چطور فکر کردن، چطور فکر خود را آزاد بیان کردن. این یکمین چیزی که مشکلیه که آدم باید در خود نداشته باشد این سلامتی. در سلامتی تا یکان نقص نداشته باشد. بعداً خدا دولت میتید دیگه سلامتی یک بار میتید. هر روز مشکلیه که میخیزید و یک چیزی طبیعی است. چیزی طبیعی یک سنجش خداوند است. همون چیز از طرف خدا میشد و سنجش میشد. نه از جوانی باید والدان، مکتب، جمعیت جوانان برای آزاد فکر کردن روانه سازند تا که فکر خود را آزادانه بیان نمایند. آینده خود را خودشان سازند، برای بهتر شدن زندگی خود حرکت نمایند. هر یک تامین از مشکلی های تربیت والدین و مکتب دیگر همون جمعیت سبب شده میتونه. فهمم. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب هستی لوای دیگر. باز کی میگه فکرش رو؟ خب من خواهرم. بالنگ رو خوش میکنم که درست کنه. خب حالا ما برای بینندگان البته شرح خواهم داد که چرا ما سوال اولین رو از مشکلی آغاز کردیم. حالا اون که موضوع ما سهمی جوانان در رشد جامعه است. مرحبا میتوانید فکرتون رو بگید. مشکلی یک چند خیلی میشود. مثلا در ناحیه دوردست نرسیدن کتاب‌های درسی یک مشکلی. برای نوراسان جوانان فکری خود را درست بیان کردن و همین آنها فکر میکنند که وقتی که به کلانسالا مراجعت میکنند آنها رو گوش نمیکنند و فکر میکنند که حالا خرد هستند برای حل مشکلی اقتدار ندارند، قدرت ندارند. لیکن این فکر آنها نادرست است چون که هر یک کودک حقوق آزادانه سخن کردن را دارد. فهمم. تشکر. ببین من ادامه همین سوال رو برای شما واگذار میکنم. اصلا مشکلی رو خود شما چگونه قبول میکنید؟ اصلا مشکلی برای ما کمک میکنه یا که صدی رو همون میشود، خلل میرساند؟ کی چی فکر داره؟ مشکلی بله به ما کمک میرسونه. وقتی که ما مشکلی ها حل میکنیم ما یگان چیز به خود فایده میگیریم. صدی رو هم میشود یا اینکه نه؟ شدنش ممکن. فهمم. تشکر. مرحبا بچه‌ها. مشکلی به ما هر گونه امکانیت ها را میکشاید. مثلا بعد پیدا شدن ویروس درس های آنلاین بسیار شد و این امکانیت داد به آدمان که با اینترنت با نزدیکتر شناس شوند.
یعنی برای ما امکانیت میده امکانیت میدهد مشکلی فهمو تشکر هست بازی لایه دیگه شما دست اگر آدم هر چقدر از سنجش آدمی که یگان بار توکل کرده و با مشکلی روبرو نشده است و حالا یگان عملی اجرا نکرده است یا مثال دیگر شده میتواند شخص اگر هنگام امین وای طلا مثلا طلای گیریم و برای اینکه طلا شدنش همین قدر قیمت و دستتون آنده گیران میگردید ایجاد کرد چقدر کار کرد میشه چقدر چندین سالها چندین میلیارد سالها درنی انگشت و درنی باطلاق ایستادگی و با استاها میگیرن آهنگرا میگیرن میزنن آب میکنن شلیفه واد میکنن تا که همین یک قیمت بها شدنش همین آدم هم مثل همین برای آنکه همین آدم یک دنیاگیر شدنش یک معرفتمند حرمت میکرگی شدنش به و هم چقدر مشکلی های هر چقدر مشکلی وای شدن گرد و وای روی حالش یابد آدم همین قدر علمش به قوت شدن میگیرد فکر رانش نقصتر شدن میگیرد این یک وای خداوند است سنجش خداوند است فهمو تشکر زیاد خوب سلامت باشید بیاید باز همین ادامه هم ادامه منطقی باز هم همین سوال خود شما چه قبول میکنید مشکلی رو پیشواز میگیرید یا اینکه به هر صورت نه قبول میکنید مشکلی را هرچی که ما از مشکلی رو گردانیم و زیاد چون نمیگیرد هرچی برای بعضی ها دشوار میشود هر چیز زودتر برای حل کردن اون میکشه لیچن خودم و پیش حل میکنم در وقتی دشوار شدنش از و یارو دوستا از کلان سالان مسئله میپرسم فهمو تشکر خوب هست الهی دیگر و اگر نه شما الهی دیگر دارید مرحمت به مشکلی چطوری که همه ما میدونیم به مشکلی نمیشود و این مشکلی رو ما باید همین مشکلی رو باید ما در سری وقت حل نماییم تا که سدی راهی ما نشود ما با دچار شدن این مشکلی ها باید آن رو سری وقت حل نماییم تا اینکه در آینده سدی راهی ما نشود تشکر زیاد سلامت باشید اکنون من شرح میدم که چرا مثلا سالی ما چند 3-4 سالی ما از مشکلات بود و من فهمیدن خواستم که خود شما چگونه قبول میکنید زیرا اون که اگر ما سهم شما رو در رشد جامعه گوییم بدون مشکلی نمیشود و زندگی ما در لابلای مشکلات صورت میگیرد همه روز ما یک پرابلم یک مشکلات رو پیشواز میگیریم اون رو حل میکنیم و از پی قبول مشکلات دیگر میشیم و همین گونه زندگی ما ساخته شده است که ما همه روزه یک مشکلی ساده یک مشکل رو حل میکنیم و رشد میکنیم برای ما امکانیت ها رو پیش واگذار میکنن مشکل از این نقطه نظر ما سال رو از این آغاز کرده بودیم اکنون بیاید از آن گویم که شما در چند سمینار و ترینینگ ها اشتراک کردید نه کدام سمینار و ترینینگ ها بود چی چاره‌بینی ها بود و از آنها برای خودتان چی چیز رو گرفتید خود من در ترینینگ 4 روزه ترینینگ یونیسف اشتراک کرده بودم در وای ترینینگ ما برای جوانانی که همون مسئله های خود را برای رشد جامعه صرف کرده بودن ما در همون اشتراک کرده بودیم مثال یک بچه پیدا شد که او برای زنها گلیمشویک ساخت که و برای زنهای کلانسال خیلی یاری کلان شد این خیلی بچگان بسیار این خیلی فرزنده هایند که ایده های زیاد دارن مثال در همین ترینینگ سمینار اشتراک کرده آنها و مهارت خود را نشان داده میتوانند فهمم خب مرحمت چنانچه که این شخص گفتن ما در بسیار ترینینگ های اساساً یونیسف اشتراک نمودیم که آنها نگرانیده شده بودند اساساً به نورسان و جوانان در این ترینینگ ها ما اساساً چطور حل کردن مشکلی ها یافتن آنها چطور در جمعیت ما میتوانیم که این مشکلی ها را حل نماییم گفته گذاشته بودند باز یک ترینینگ و لاگری که برای ما پیشنهاد شده بود برای نورسان و در آنجا این کودکان هم بودند در همان 3 روزه لاگر ما چطور حل نمودن نزاع چطور حل نمودن پرابلم یا اینکه دیگر نمودی مشکلی ها را آموخته گذاشته بودیم تشکر خب هست بازی لایه دیگر در کدام چاره‌بینی اشتراک کردید و اون برای شما چی داد مثلا چی چیز گرفته چی ترینینگ بود و برای خودتون چی گرفته چی فکرتون آیا تغییر خورد نه مناسبت شما چگونه بود و چگونه شد در هنگام اشتراک در یک چند برنامه‌ها در یک چند ترینینگ ها و به خود بیشتر و قابلیت های تجربه گرفتم بیشتر باز تجربه و قابلیت لیدری قابلیت و در گروه کار کردن و آزادانه فکر خود را بیان کردن یعنی اساساً زندگی من تغییر یافت بیشتر فهم تشکر زیاد مرحبا
من شخصا در ترینینگ نوقلمان اشتراک کردم که این ترینینگ به ما چگونه نوشتن اسه را یاد دادن. ما که جوانان نورسان در آینده امین نوشتن اسه را برای یاد گرفتن، آنها همین پرابلم و غیر چیزها را به ما یاد دادن که ما چگونه طرز درست نوشتن اسه را فهمیدیم. فهمو. تشکر. طرز درست نوشتن اسه با چی چیزها است؟ هست باز نامگویش رو گفتم ممکن است. گفتن که در گروه کار کردن، قابلیت لیدری، آزادانه سخن گفتن، نوشتن اسه باز چی چیزها هست؟ مرمت. خب من شخصا در ترینینگ наврасон шарикони рушди устувор иштирок карда будам. ин тренинг дар яке аз проблемаҳои асосии ин тренинг дар он буд ки норасогии китобҳои хонишӣ дар ноҳияҳои дурдаст буд. ва ман дар ин тренинг бисёр чизи наверо омӯхтам ва яке аз чизи нави омӯхтаи ман ин буд ки ҳамкории наврасон бо калонсолон ва гӯш додан ба суханони калонсолон ва аз фикри онҳо низ пурсон шудан. ташаккур. ҳаст боз чӣ чизҳо буд? марҳамат. асосан дар ҳамин проект мушкили як сиёсӣ ин фикри худро озодона баён карда натавонистани наврасону ҷавонон буд ки мо як гурӯҳ ташкил кардем ва аз бисёр хонандаҳое ки дар ҳамин ноҳияи бобиҷон ғафуров зиндагӣ ва таҳсил мекарданд пурсон шудем. сараввал онҳо метарсиданд фикри худро баён кардан, ба гурӯҳи мо ҳамроҳ шудан. ин барояшон як ғайриимкон буд ва чун ман худам ҳам аз ҷумлаи ҳамин наврасон будам, фикри худро баён карда наметавонистам. пас аз иштирок дар ҳамин гуна тренингҳо ман чӣ гуна фикри худро озодона баён кардан ва тарсу ваҳмро аз худ дур кардан. ташаккури зиёд. хуб биёед идомаи ҳамин суол. мо дар оғоз аз мушкилот гуфтем. пас аз иштирок дар лоиҳаи наврасон шарикони рушди устувор, фикри шумо, муносибати шумо бо мушкилот тағйир хӯрд ё ин ки не? шумо аслан қабл аз иштирок чӣ гуна фикр мекардед, баъдан масалан муносибати шумо чӣ гуна бархӯрд, чӣ гуна шуд? оё тағйир хӯрд ё ин ки не? марҳамат хоҳарам. бале, дар зиндагӣ ман бисёр тағйиротҳо ба вуҷуд омад. ман шахсан фаҳмидам ки калонсолон ҳам моро гӯш карда метавонанд, яъне мо ҳам дар ҷомеъа фикри худро озодона баён карда метавонем ва калонсолон ҳам аз фикру ақидаҳои мо ҳам пурсон шуда метавонанд. қаблан фикр мекардед ки калонсолон шуморо намешунаванд, намегӯянд? бале, қаблан фикр мекардам ки мо хурд ҳастем ва чунин проблемаҳоро ҳал карда наметавонем ва мо барои сухан кардан тарс мекардем ва баъд аз иштироки чунин тренинг мо фаҳмидем ки саҳми мо ҳам бояд дар ҷомеъа шуданаш дар кор аст. ташаккури зиёд. ҳаст боз иловаи дигар? ман фикр мекардам ки чунин лоиҳаҳо як чизи нодаркор аст, нолозим. вақте ки ман мефаҳмдам ки ҳамхел лоиҳаҳо пайдо шуд, ҳамхел тренинг семинар мешуд, ман гуфтам ки даркор нест, барои ман чӣ лозим? ҳамхел фикр мекардам. вақте ки мисол ҳамин наврасон шарикони рушди устувор ба ҳамин лоиҳа қабул кардем, ман яке аз ба ман фоида расид ки ман бо одамоне ки шахсоне ки мисол ҳамсоли худам шинос шудам ва ман дониша мегирифтам, не ки ҳамун дониши гирифтамро истифодабарӣ намедонистам. мисол дар ҷо истифода мактаб дигар дониши ман мегирифтаги дигар буд. мисол дар ҳамин наврасон шарикони устувор ман тавонистам ҳамун донишро ки фикри худамро баён карда ба ҷомеъа як чизи фоиданок расонам. фаҳмо. ташаккур. ҳаст боз иловаи дигар? чӣ бархӯрд кардед, чӣ чиз тағйир хӯрд дар зиндагии шумо? марҳамат. албатта ҳангоме ки ман 15 сола будам, дар ин лоиҳа ман иштирок намекардам ва ҳангоме ки ман пас аз мактаб дар кӯчаҳо мегаштаму медидам ки чунин намояндаҳои ҷавонон ҳастанд ё ин ки наврасон дар кӯчаҳо кор мекунанд, бо дигарон дар бораи ягон проблемаро ҳал мекунанд ва ман фикр мекардам ки албатта ки ин чизи нодаркор аст, зеро ки мушкилиҳо хеле бисёранд ва онҳоро ҳал кардан номумкин аст. бале, зеро ки чуноне ки мо медонем мушкилиро ҳал кардан дар муддати кӯтоҳ хеле мушкил аст ва баъд аз ин дар синни 16 солагиам маро ба ҳамин лоиҳа даъват намуданд. ман баъд аз 2-3 тренинге ки гузаштам, ман фаҳмидам ки албатта шахсоне буданд, лоиҳаҳо инчунин лоиҳаҳое ҳастанд ки
ҳарчанд ки ҳам ин мушкилиҳо дар муддати кӯтоҳ ҳал нашавад ҳам, вале дар муддати муайян оҳиста оҳиста ҳал мешуданд. фикри ман тамоман дигар шуд. фаҳмо, ташаккур. яъне фикр мекунам ки агар андешаи шумо дигар шуда бошад, фикр мекунам ки барои рушди шумо дар оянда албатта ки имконият фароҳам хоҳад овард. хуб, боз чӣ андешаҳо, боз ки чӣ гирифт аз иштирок дар лоиҳа, чӣ чизҳо тағйир хӯрд дар зиндагии шумо, агар ки бошад иловаи дигар мешунем ҳаст? хуб, марҳамат, иловаи дигар. баъди иштирок дар чунин барномаҳо ташаккур ки ба ҳамин барномаҳо ва мо дӯстони нав пайдо кардем, дар гурӯҳҳо кор мекунем. хеле ки биё гуфтанд, пештар худам низ фикр мекардам ки калонҳо фикри моро гӯш намекунанд ва баъдтар фаҳмидам ки чунин барномаҳо ҳастанд, фикри ҷавононро қабул мекунанд, кӯмак мекунанд ва боз ташаккур. сипос, ташаккури зиёд. хуб, биёед бармегардем сари мавзӯи асосии барнома ки мо гуфта будем ки саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеъа. хуб, шумо иштирок кардед дар лоиҳаҳо, дар лоиҳа ва дар семинару тренингҳо иштирок кардед. яке гуфтед ки ман баъзе қобилиятҳоро барои худам гирифтем, баъзеҳо гуфтед ки андешаи мо тағйир хӯрд, баъзеҳо гуфтед ки мо ин гуна фикр мекардам, аслан ки ин гуна будааст. хуб, барои рушди ҷомеъа шумо чӣ кор карда истодаед ё чӣ кор кардед то ҳамин давр? Гуфтам мумкин аст ки ҳоло шумо хеле ҷавон ҳастед, ҳоло зиндагии шумо дар пеш аст, ҳоло саҳми шумо хеле назаррас хоҳад буд дар оянда. шумо чимадоне доред ки дар даст, ояндаи он номаълум аст, аз худи шумо вобаста аст ки шумо дар дохили он чӣ чизҳоро гирифтаед барои худатон. аммо то ҳол шумо пас аз иштирок дар лоиҳаҳо чӣ корҳоро дар ҷомеъа кардед ё чӣ кор карда истодаед? марҳамат. аввалин проекти ман, вақте ки лоиҳаро ман дар ҳамин лоиҳа ба даст овардам, китоб ва ман буд. номи лоиҳа чунин буд. вақте ки ман ин лоиҳаро гирифтам, дар гурӯҳи ман танҳо 2 нафар буданд, худам ва боз 2 нафар дигар Наврасон. мо бовар надоштем ки бо чунин дастгирие ки Юнисеф мекунад ба пеш меравем, зеро ки мо кам будем, худамон ҳам боз дар инҷо камтар лоиҳаҳо пеш бурда мешуданд ва мо тасмим гирифтем ки дар ҳамон ҷо чуноне ки ин лоиҳа оиди китобҳо буд ва бо китобҳои пеш ё ин ки китобҳои нав таъмин кардани китобхонаи шаҳрии худамон буд. ва баъд мо ба дар маҷлиси ҷавонон якумин маротиба бе ягон тайёрӣ ҳамин мушкилӣ ба ман хеле сахт таъсир расонд. ман дар назди раиси шаҳрамон баромада суханронӣ карда будам. баъд аз ин моро дастгирӣ карданд. боз чандин албатта натиҷаи олӣ дод. ба китобхонаи мо чандин китобҳо даромаданд. раиси шаҳр худашон низ дастгирӣ намуданд. ин як результат ё натиҷаи хеле хуб буд ки ҳам аз тарафи Юнисеф, ҳам аз тарафи ин лоиҳа ва ҳам аз тарафи худамон ҷавонон оҳиста оҳиста гурӯҳи мо калон шуд ва мо тасмим гирифтем ки боз дар баробари ин китобҳои кӯҳнае ки дар хонаи мардумон ҷамъ шуда истодааст, онҳоро низ ҷамъ намоем ва волонтёрҳои мо нафарашон аз 10 гузашт ва мо инчунин ба китобхона китобҳои зарурие ки дар хонаи одамон буд расонида тавонистем. пас аз оне ки фикри шумо дастгирӣ хӯрд ва пас аз оне ки раиси шаҳр барои шумо китобҳоро фароҳам оварданд, дигар лоиҳаҳо, ҳиссиёт чӣ гуна буд пас аз оне ки натиҷа назаррас буду, пас аз оне ки шумо фаҳмидед ки идеяи ман кор дод, ман тавонистам ки дар ҷомеъа камтар бошадам саҳми худамро гузорам? чӣ буд ҳиссиёт, чӣ гуна буд? ҳиссиёт, ман худам ки бисёр китоб хонданро дӯст медорам. вақте ки китобхонаро медидам хеле хурсанд мешудам ва мегуфтам ки ин маҳсули дасти ҳамаи мо, зеро ки ҳамаи мо метавонем ки як корро ба анҷом расонем ки ба нафъи ҷомеаи мо бошад. ташаккур, беҳтарин. ташаккур. бинандагони азиз, моро тарк насозед, мо пас аз бахши тиҷоратии реклама бармегардем. бинандагони азиз, сабти сайёри рӯбарӯ ҳаст дар шаҳри Исфара, гӯшаи амрикои шаҳри Исфара. мавзӯи мо саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеъа аст. шумо идомаи мавзӯъро шоҳид ҳастед. ман як чиз гуфтаниам, вақте ки мо аз тарафи мактаб ба маҷлиси ҷавонон мо дар онҷо байрақ мебардоштем, мо бурдан, ман аввалин бор нигинахонро дар онҷо дидам, як ҷавон, ман бо ин ҷавон баромада ҳамин фикри худшо баён кардам. гуфтам ки ин духтар ҷо будааст ку, гуфтам
шарфтам ки ҳамааш таъмин мекунем ку ман метавонам ин духтарак баромда барома ка ҳашуд манам иштирок мекунам не ки ман ҳам ту байрақ бардошт будам байрақ бардошта хаб нигоҳ як вақт дастаманга байрақ афтад баифта ки ҳой ушад биҷод биёр вай байрақат ғалтӣ гуфта сони афта ки истоо манам чун наметавонам манам баромда барома гап мезанам ҳоли ишрафтам ман қатиам духтака ёбам гуфта ман қатӣ баромчун мекунам гуфта ҳамин чунин шахсҳои дида мисол мотивация пайдо шуд ки манам метавонам манам ҷавончун ман баромад кардам дар кор не мегуфта ба худам ҳамин мотивация шуд ки ман дар проекти юнисеф иштирок кардам мо мактаб айдам ноябр вақти каникул буд бурдам ва дар лаборатория дар ҳамин ҷа иштирок шуд акун ман ҳеҷ ке намедонам чӣ кор кардам намедонам менторам гуфтанд ки мехоҳем мо ҷомеъро дам шуд акун мо дар гурӯҳ чоркас будем проектамо гузашт ва иштирок кардем проекта сохтем мо хонаҳои ҳамун цели гирифтагиамо рафта иштирок кард проекта гузондем ки сони якум проекти сохтагиамо таҷҳизотамо сохта бурда нишон дем ва шахсе хурсанд шуд гуфтам анам ҳиссиёти вай ки манам дасти ман кор мебиёд чор намебиёд хонандаш ништам мегирӣ гуфта ба худам возможности вай ҳамин цел гирифтам ки ман оли возможности ман бисёр мушкилии бисёр ҳал карда мешавад гуфтам ман ба худ чунин мақсадро гирифтам ташаккур беҳтарин ташаккур саломат бошед ташаккури зиёд хуб хеле ду қиссаи хеле ҷолибро мо шунидем ташаккури зиёд бачаҳо хуб марҳамат ин тараф мехоҳам ки илова бо ҳамроҳи як гурӯҳи волонтерон як лоиҳа навиштем оид пешгирии коронавирус ва мо як пурсупос бар байни ҷавонон гузаронидем ки кадом мушкилӣ барои онҳо бештар зарур аст ва онҳо бисёрешон COVID-19-ро интихоб карданд ва мо айни ҳол тасмим гирифтем ки бо як гурӯҳи волонтерон ба ҷамоати худамон дар ҳар гуна ҷоҳо баромаде масалан барои пешгирии он ниқобҳои тиббӣ гай кунем тақсим кунем ва маҳлулҳои антисептикиро ба онҳо тақсим кунем корҳои фаъолидиҳӣ ҳам карда истодаед ки масалан бояд ки ниқоб пӯшанд бояд ки дасташонро шуста истанд ва ғайра барои қавол метем варақҳои иттилоотие ки дар он қоидаҳои гигиенӣ навишта шудааст беҳтарин ташаккур хуб боз ҳаст иловаи дигар боз чӣ чизҳо буд боз чӣ чизҳое пешниҳод кардед боз чӣ тасмимҳои шумо буд марҳамат мешунавем дар давоми якчанд тренинг дар иштирок якчанд тренингҳо мо баъд аз он дар он ҷо мо асосан чӣ тавр сохтани таҷҳизотҳои нав ва маҳсулоти худро чӣ тавр ба бозор баровардан асосан мавзӯи асосии мо саноат бизнес буд баъд аз он дар он мо бо наврасони фаъол корбарӣ намуда чӣ тавр ҳалли мушкилиҳои худ барои дар ҷомеъа пастшавии сатҳи дониши кӯдакон фаҳмида баъд аз он ҳоло натиҷаи он ҳамаи он тренингҳо буд ки ман маҳфили худро дар гӯшаи амрикои бо якчанд наврасони бо якчанд шарикони худ дорем ки мо дар он ҷо дарси ройгони забони англисӣ мегузарем ин натиҷаи ҳамон тренингҳои донишҳое ки гирифта будед иштирок дар тренингҳо буд фаҳмо беҳтарин ташаккур боз ҳаст иловаи дигар марам вақте ки мо ҳамчун азизҷон гуфтан ҳамроҳ дар проекти юнисеф кор мекардем проекти мо ҳамин буд ки барои шахсони касалоне ки дар класка мешинанд ба онҳо дониша додан мо чунин тренинг маҷлис гузарондем ба падарону модарони ҳамон шахсҳо гуфтем ки борои ҳамин кор фарзандонашон дониш мегиранд ҳамин проекти лоиҳаи иҷтимоӣ мо дар ҳамон буд ки барои таъмин кардан ҳамон худи касал худи ё падару модари фарзандоне ки чӣ тавр нигоҳ кардан чӣ тавр ба ҳамонҳо ёрдам диҳанд ки онҳо дониш гиранд гуфта мо чунин проекти иҷтимоӣ гузаронда будем ташаккур ҳаст лоиҳа боз инчунин ҳоли ҳозир мо якчанд лоиҳаҳоро ба даст овардем аз лоиҳаи Наврасон шарикони рушди устувор ва як лоиҳаи мо ҳангоме ки бо Наврасон тадқиқот гузарондем ва роҳи ҳалли проблемаён ки чӣ тавр рафтани онро гузарондем дар байни худ як проблема низ буд ки чуноне ки Исфараи мо якчанд деҳаҳоро дар бар мегирад мисол Чоркӯҳ Ворух ё ин ки дигар Хоҷаи Аъло
мо тасмим гирифтем ки дар ҳангоми тадқиқот чӣ тавр маҳорати лидерӣ кардан ё ин ки суханронӣ дар байни мардум чуноне ки мо худамон дар аввал чунин таҷрибаҳоро надоштем барои онҳо гузарем гуфтем, зеро ки ин як мушкилие буд ки онҳо барои баромад кардан худашон шарм медоранд, наврасону ҷавононе ки дар қитъаҳои деҳа зиндагӣ мекунанд. Ва аз ҳамин сабаб мо ин лоиҳаро пешниҳод намудем. Лоиҳаи мо гузашт ва мо корро оғоз намудем бо тавассути худамон тренинг гузаронидан ва бозиҳои интерактивӣ тренингро оғоз намудем ва бо кӯдакон ҳоло бо наврасон ҳоло корро оғоз кардем. фаҳмон, ташаккур. хуб, марамат шумо мехоҳед илова кунед? аз хурдӣ ба варзиш хеле шавқи зиёд доштам, машғул будам ва соли гузашта ба мо шароит фароҳам оварда шуд ки ман бо сармураббии худ, ман аслан варзиши футболро дӯст медорам, ман бо сармураббии худ ва бо якчанд дӯстонам шароит фароҳам оварда шуд ки бисёр бозигарони беҳтарини ана ҳамин шаҳри Исфараро ҷамъ намоям ва як командаи мунтахаби шаҳри Исфараро ташкил намуда соли гузашта дар лигаи умед ки дар шаҳри душанбеи пойтахти давлата мо баргузор гашт дар байни 43 команда ҷои аввалинро ишғол намуда бо сари баланд баргаштем ва бо медалҳоро ва дар он ҷо бисёр кормандон, калоншавандагони бузург буданд, аз ҷумла президенти футболи Наврасони Тоҷикистон, намояндаи Газпром ва дигарҳо моро мукофонида гусел кардан. Албатта беҳтарин рӯзҳо буд ва дар худи ҳамин шаҳри Исфара низ раиси шаҳр моро бо дигар тӯҳфаҳо мукофониданд ки ин хеле барои мо як ҷаҳонбиниро васеъ кард. бисёр бо дигар дӯстон. танҳо барои тӯҳфа шумо кор кардани ҳастед? Не, тӯҳфа нест ва худ ин варзиши футбол як беҳтарин варзиш мебошад ки ин иттифоқ буданро ба мо меомӯзонад. албатта медонем ки дар варзиши футбол 11 нафар боз мекунанд ва ҳамаи ҳамон 11 нафар бо ҳам як мисли занҷир мебошанд. бале, ташаккур. Саломат бошед. Ташаккур. хуб, иловаи дигар. марҳамат. باز یکی از لایحه‌هایی که ما پیشنهاد کردیم این لایحه حقوقی کودکان بود و ما با این لایحه کار کرده ایستادیم و حالا می‌خوایم برای نورسان کارهای فهماندهی درباره حقوقی آنها گذرانیده شود. تشکر. هست باز لایحه دیگر. مرحبا. شخصا خودم در سمینار مشورتی بلند نمودنی سوالنامه اطلاعاتی اشتراک کرده بودم و در آن فهمیدم که در بسیار شهر و ناحیه‌های دوردستی دولتمان امکانیتی آموختن تکنولوژی نو وجود ندارند و برای همین به این فکر آمدم که در شهر ما همین محفلی و دیزاینران گرافیکی دیزاین کشاییم تشکیل دیم. بهترین. تشکر. بیاید بچه‌ها من این گونه سوال میکنم. همه شما خیلی چیزهای جالب رو برای من نقل کردید. کدام لایحه‌ها دستگیری شد و خیلی شنیدن اون که شما با چی موفقیت‌ها نایل شدید برای ما خیلی شوق‌آور بود. بیاید از اون گوییم که ما در آغاز اگر یاد داشته باشید از مشکلات حرف زده بودیم. هنگامی بررسی انا همین لایحه‌ها، هنگامی عملی ساختن این لایحه‌ها برای شما چی مشکلی‌ها پیش آمده بود و آن رو چگونه شما پسی سر کردید؟ از همون نقل کنیم. بیاید. کی میگوید که چی مشکلی‌ها بود؟ مرحبا. وقتی که ما در لایحه اشتراک می‌کردیم در شهر ما شخصان چون که این شخصان قابلیت سخنرانی گفتن نیست و شرم می‌داشتند. ما برایش مشکل بود که یاد دهید. ها یاد دهم. برای همین من شخصا خودم با آنها سخن گفتن نمی‌ماندم، خودم گام می‌زدم. و از همین استفاده برده می‌گفتن که اکو به ما گام بزنیم. من گفتم نه گام نمی‌زنم. و همه خشدن که این سال هم تو ما می‌خیزم و خسته خودشون گام می‌زنن. چون این قابلیت سخنرانی آزاد. آنها سخن دارن، فکر دارند اما گفتن نمی‌تونن. ها آزادانه گام زدن نمی‌تونن. برای همین در کمانده ما هم خیلی بود که
гурӯҳҳо қатор буданд, командаи мо пешанда меистод ва мулга мезида ҳам ту сухан навбат ба шумо гуфт 4 кас хеста сухан мегуфтем. барои ҳамин дар мо ҳамехи карнама дакор ки дар чунин шахсон қобилияти шарми озод пайдо кардану пайдо кунем ба онҳо. он сухани озод, суханошон озоду не ки онҳо шарм медоранд. барои чӣ фикр мекунед ки масалан дар мо як андоза шарм ҳаст? барои он ки ман фикрам мегӯяд и фалони чӣ мегуфта бошад, и хато набошад ё чизи дигар. чаро масалан ҳамин гуна фикр мекунем? ва ҳамахе фикр мекунанд ки вай худаи фикри он хато аст. барои ҳамин шарманда нашавам ё гапам хато буду ҳама нахандад гуфтам. ва фикр мекунем аве гап назанам не ки ин хел нест. онҳо гап заданашон дар кор, гап заданашон дар кор, фикрашонро баён карданашон дар кор. то ҳоло ки фикри худро баён накунанд, онҳо намефаҳманд ки фикри хато аст ё туғӣ. барои ҳамин аз назари ман ҳамин буданаш дар кор ки мо дар Наврасон ҷавонон ё хурдсолон ҳамин чунин мушкилиро гум кардем дар кор. фаҳмам. ташаккур. ҳаст боз иловаи дигар ин ҷониб манамат баландгӯякро хоҳиш мекунам ки дароз кунам. боз яке аз мушкилотҳо дар он буд ки ин ҷамъ намудани ҷавонон ки дар аввал фикр мекарданд ки дигар шахсон онҳоро гӯшт намеандозанд. онҳо фикр мекарданд ки агар мо ба ин лоиҳа ҳамроҳ шавем, онҳоро ҳеҷ кас гӯшт намекунанд. онҳо мегуфтанд ки ин кори бекора аст, барои он ки калонсолон наврасонро гӯшт намедиҳанд ва мо ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ, тренингҳо ва дигар чизҳоро фаҳмонидем, яъне дарсҳо ҳам гузаштем ва онҳо баъд фаҳмиданд ки калонсолон ҳам аз хурдсолон суханҳои онҳоро гӯшт меандозанд ва аз бисёр чизҳоро мефаҳманд. ва баъд вақте ки мо чунин тренингҳоро гузарондем, рӯз то рӯз Наврасон ба ин лоиҳа бисёр омада иштирок мекардани шуданд ва аз ҳамин сабаб мо кор кардани гурӯҳ ва дигарҳоро ҳам ёд гирифтем. ташаккур. боз чӣ мушкилиҳо буд? хуб, марҳамат. ва боз ҳангоме ки мо лоиҳаҳоро ба даст меорем аз лоиҳаи Наврасон шарикони рушди устувор, мушкилие ки мо рӯбаро мешавем асосан ин тарзи роҳи ҳалли муамморо ёфтан мебошад. агар мо бигӯем ки бо ин роҳ ҳал мекунем, ягон монеъ пайдо мешавад, ё ин ки бо дигар роҳаш ҳал мекунем, бигӯем дигар монеъ пайдо мешавад. ҳамин мушкилии асосӣ буд ҳангоме ки мо ҳамин лоиҳаро чӣ хеле ки мегӯянд реализоват мекардем. вале мо оҳиста оҳиста роҳи ҳалро ҳам меёфтем. фаҳмам. ташаккур. хуб, марҳамат шумо. як мушкиле ки дар айни замон барои кӯдакон як лоиҳаи аз тарафи Наврасон шарикони устувор ба мо буд ки ин саводи расонӣ мебошад ки мо аввалан таҳқиқотро гузаронда дар ҳамин лоиҳа таҳқиқоти худро аз ҳама тараф чӣ проблема дорад будам дар ҳамин саводи расонаӣ чӣ хел хабарҳоро дар сомонҳои иҷтимоӣ чӣ хел дуруст ворид карданро ба онҳо омӯзондем. аввал таҳқиқот гузарондем ки онҳо метавонанд ё не дар ҳамин лоиҳаҳо ба онҳо Наврасон ба ҳар ҳамин Наврасони амин худ ҳамин ба сайтҳои иҷтимоӣ ворид кардани ҳамин якчанд хабарҳои дуруст ё нодуруст ба онҳо фаҳмондадиҳӣ кардем. ташаккур. хуб, ҳаст боз иловаи дигар? агар ҳаст мешунем, агар не биёед ман суолро ин гуна барои шумо вогузор мекунам ки инҷо хоҳари мо аз гуфтан ки аз калонсолон сухан кардан, биёед аз калонсолон гӯем ки шумо идея буд, пешниҳод кардед, калонсолон чӣ гуна қабул кардан фикри шуморо? буд ҳолато ки масалан гуфтан ки не ҳоли масалан ту ҷимшин, масалан ҳамин гуна ҳолато ҳам буд ё ин ки баръакс масалан калонсолон хурсанд шуда дастгирӣ кардан, чӣ гуна буд? хуб, марҳамат шумо. аз шумо марҳамат шумо аз боноҳо шавад. марҳамат. бале чунин проблемаҳо ҳам буд ки калонсолон мегуфтанд ки ҳоло ту хурд ҳастӣ, лекин мо мегуфтем ки не ба ҳамае ки мо маълум аст ки ҳуқуқи кӯдаконро ҳам мо медонем ва мо мегуфтем ки мо ҳамин суханҳои худро пешниҳод кунем, чизи зарурӣ бошад ба худ қабул кунед, не агар чизҳои зарурӣ набошад ба мо шумо ягон тавсияҳо диҳед ки мо боз ҳамин
و مفکوری دانش خود را بلند بداریم و آنها از سخنهای ما پرسان شدند و جایهایی که ما خطاگی کردیم آنها درست نمودند. فهمو اصلاح کردند. خب هست باز دانشی دیگر؟ مثلا حالت‌های بودن که وقتی که ما ایده گرفتیم راهش رو حل کنیم رفتیم به نزدیک کلام سالن رفتیم بودن شخصانی که گفتن که نه خبشین این کاریتونه و های شخصانی هم که میکنن نه که ما در همون کاری خدا نه ما فهموندیم که ما همه میکنیم راهی ما همه هست همه فایده میرسانیم گم آها بعد گفتن که اگر میتونست باشه کن گفتن وقتی که هم گپ زدن ما همون کار کردیم ایده ما گذشت فایده خود رو دیدیم و کلام سلام گفتن که بله گفتن بله تو توانستی تو در همین جوانی خودت همین کار توانستی بله گفتن. تشکر. این جانب مرامت فعال باشید. فقط 2-3 نفر دیگر ها خواهش میکنم. البته در اول شخصانی بودند که برای نورسان شک و شبهه ظاهر میکردند و باوری کامل نداشتند که ما از عهده یگان کار میبرایم، لیکن بعد از 1-2 باره که ما هنر خود را استعداد خود را نشان دادیم آنها باوری کامل حاصل کردند که ما نیز از عهده یگان کار برآمده میتوانیم. مثلا در مکتب ها وقتی که یگان چاره‌بینی میشود آمده از فکرهای ما نیز پرسان میشوند و یگان مصلحت میپرسند. تشکر. بود حالتایی که برعکس خیلی خرسند شدن و گفتن که من دستگیری میکنم آفرینت که مثلا همین ایده رو تو پیشنهاد کرده بودی که گفته همین گونه گپا هم بود یا اینکه نه؟ البته هنگامی که اولین مراتب من خردسال بودم وقتی که لایحه را به دست آوردم در عائله ما مرا گفتند که تو خردسال هستی. این کارها چونانی که من در آیدی لایحه کتاب و من گپ زدم گفتند که تو خردسال هستی تو چطور به نزد رئیس شهر میبرای این به کار چونانی که میگویند تغییر نمیآید و من خیلی غمگین شده بودم. تنها مرا در عائله 1 نفر دستگیری کرده گفتند که البته کارهای نمیشدگی نیست و تو از عهدهش میبرای. این چنین بغیر از این نورسانی هم بودند که به کارهای من حتی خندیده بودند که تو حالا خرد هستی تو نمیتوانی، ولی هنگامی که من نتیجه اش را دیدم همه فهمیدند که البته که جوانان و نورسان هم میتوانستند. آنها خودشان در حیرت بودند که البته میتوانستند. تشکر. و همین تو نمیتوانی گفتن ها هم یک اندازه برای شما تکان بود که من باید نشان دهم که من میتوانم. البته بودند باز یک تکانی بود که ممکن است که من از این کارها گردم یا اینکه ممکن است که بکنم، ولی چنانکه که این البته که مشکلی جامعه بود من نخواستم که در یک طرف نشینم تنها من نه اعضایان گروه هم و ما توانستیم حالا تمام عائله‌مان تمام نورسان همسالهای من باوری دارند که هر شخص میتواند. تشکر. خب مرام من شخصم از عائله زیایان میباشم که مادرم آموزگار میباشند و وقتی که من خردسال بودم با پیش مادرم رفتم و گفتم مادر جان من به لایحه نورسان شریک رشدی ustuvor اشتراک میورزم و مادرم خرسند شدم که تو دختری من به چنین لایحه اشتراک میورزد و مادرم میگفتن که تو بسیارتر به چنین لایحه اشتراک نما و این دانش‌های خود را باز مکمل‌تر کن تا که در پیش جامعه آزادانه سخنرانی و بسیار چیزها را از دیگران آموزی. فهمم. تشکر. مرام بود که بعد از ترینینگ گذرانده من وقتی که به خانم رفتم یک همسایه ما بودن پیرمرد و گفتن که پسرم تو کجا گفتم که همه خیلی با من پروژه خیلی لایحه اشتراک کردستم بله گفتن بله گپ نیست گفتم وقتی که اون شخص همسایه میشن یک و هم خیلی سخن‌های گفتن که من خیلی خرسند شدم گفتن که همسایه من خیلی گپ نزدم خانم درم دوم گفتن که خدا هم بخدا میکنم گفتن که علی استم گفتم این پروژه میگذارم گفتم پروژه گذاردم قبول شد. وقتی که به خانواده خودم به مادرم پدرم گفتم من بخبر دیگه مانده و اولاد گفتن که سیجان همه خیلی سیجان برگرد که یا وقت استم خانواده تلفن کردن همسرم خوشاونده دکتر که همسرم چه تو نازم آها و پروژه چی که دو پروژه آخه تو گرزانسی که این ولیدا بگم ها شما بگی گفت این مادرت گفتن هم بگو این ملده است که تو خرسان کردم من
ҳамихе худам хурсанд шудам ки ана фоидаи ман мешавандагӣ будааст гуфта ҳамин як фоидаи ҳавасмандӣ хеле бисёр шуд. ташаккур, беҳтарин, хеле ҷолиб. хуб марамад, фикри дигаронро мешунем. ташаккур. ҳар як одам асосан розигӣ бо розигии волидайни худ амали некеро анҷом медиҳад ва вазифаи асосии ин наврасон ин аст ки бояд ба боварии волидайни худ дароянд, чунки ҳар як розигии онҳо метавонад дар оянда кушоиши кори шумо шуда метавонад. ва якумин коре ки бояд аввал кӯдак ҳангоми дар хона дар мактаб бояд ба боварии падару модар ба падару модар раҳмат гӯям ва раҳмат бигӯ бош. ташаккур. дӯстони азиз, биёед акнун баръакси суол. мо гуфтем ки масалан калонсолон шуморо шунидан ё ки не, шумо аксаре гуфтед ки дар оғоз не, баъдан вақте ки мо гуфтем ки ҳа, мо калонсолонро шунида метавонем ки ҳаст ихтилофҳо, масалан аслан ихтилофи наслҳо ин чизи классикӣ аст, аз оғоз буд ва ин чиз мемонад, ин чиз ҳал нашаванд. гуфтам мумкин аст ки имрӯзу пагоҳ ҳал намешавад. албатта ин чиз ҳаст ки масалан байни ду насл ҳамеша гуфтам мумкин аст ки раду бадал ҳаст, нофаҳмӣ ҳаст. шумо чӣ гуна онҳоро қабул мекунед? фикри эшонро масалан вақте гуфтанд ки писарам не ин гуна, не ин гуна, ё ин ки набирам ин гуна, не ин гуна, шумо масалан собит сохтед ки фикри шумо дуруст аст ё ин ки ба ҳар сурат андешаи онҳоро низ ба инобат гирифтед? чӣ гуна буд? марҳамат. бале албатта ҳар як сухане ки онҳо мегӯянд онҳо аз таҷрибаи худ мегӯянд, аз ҳар чӣ қадре ки онҳо мебинанд онҳо дониши онҳо мукаммалтар, таҷрибаи зиндагии онҳо мукаммалтар мешавад ва онҳо намехоҳанд ки фарзандашон ба ягон роҳи кораш ноомад кунад. онҳо ҳар чизе ки мегӯянд як сабаб дорад, як натиҷаи ҳамон негуфтани дида метавонанд дурнамои онҳо. аммо имрӯз онҳо ҳақ нестанд, аммо фардо гуфтаи онҳо рост меояд. фаҳмо. ташаккур. марҳамат. шумо чӣ гуфтанӣ будед? ягон бор мо калонсолон ба гуфтаҳои онҳо мо зид набаромадем, чуноне ки онавар зикр карданд. онҳо як таҷрибаи дар зиндагии худ дидаро ба мо пешниҳод мекунанд ки вот ҳамин роҳе ки ман дидам ба ту мегӯям, нақстар медонам. нақстар бале фикр ва чӣ дар зиндагии худ диданд онҳо ба мо пешниҳод мекунанд. ва фикри мо ҳам хато карданашон мумкин аст ё ин ки не ба фикри шумо? бале хато карданашон мумкин. боз ман гуфтаниам ки онҳо суханони моро, фикри моро ба замин намегузаранд ва фикри моро ҳам қадр карда ба фикрҳои худ сарҷам оварда ба мо роҳи ростро нишон медиҳанд. фаҳмо. ташаккур. ман шуморо фаҳмидам. сипос. боз чӣ иловаи дигар? марҳамат. мо шунида метавонем калонсолонро? албатта мо метавонем, зеро ки ҳангоме ки ягон мушкилие пайдо мешавад, мо барои ҳалли он бо чунин лоиҳаҳо рӯбарӯ мешавем. мо албатта аввалин бор рафта ба падару модари худ ё ин ки ба оилаамон муроҷиат мекунем. дар ҳар ҳолате ки набошад онҳо аввалин маротиба мумкин ки зид бароянд, зеро ки чуноне ки онҳо таъкид намуданд, онҳо падару модарони мо ҳам мехоҳанд ки бо роҳи рост равем. аммо аз таҷрибаи худи ман ҳамин тренингу лагерҳое ки ба ман таъсир расонида буданд, ба падару модари худ ман расонида тавонистам, ба оилаи худ расонида тавонистам ки ҳамин корҳо ҳалаш ҳаст ё ин ки ин кор ҳалаш нест. ва онҳо инчунин низ дар давоми кор моро дастгирӣ намуданд. бо маслиҳатҳои онҳо мо инчунин кор кардем. фаҳмо. ташаккур. иловаи дигар? марҳамат. албатта мо наврасон бояд аз калонсолон маслиҳат пурсем. вақте ки ба мушкилӣ дучор мешавем, калонсолон ба мо маслиҳатҳои хеле хубро медиҳанд. онҳо таҷрибаи ҳаётии хеле зиёд доранд ва аз мо дида ҷаҳонбинӣ ва таҷрибаи ҳаётии онҳо хеле зиёдтар аст. ва наврасон масалан шахсан худи ман модари худро идеали худ меҳисобам ва ба ҳар як мушкиле ки рӯбарӯ мешавам ё ба як коре ки оғоз мекунам, аввал аз модари худ маслиҳат мепурсам. беҳтарин. ташаккур. хуб, ҷавони азиз, сипос мегӯям аз шумо. иловаи дигар буд? як чизе гуфтаниам ки ҳамон дар ҳамон вақт калонсолон негуфта метавонанд ки мисол
ҳамон шахсон ин корро дидагӣ нестанд. Мисол онҳо фикр мекунанд ки ягон чиз ё ягон нотуғӣ мебошад. дар ҳолате ки онҳо розигии худро баён намекунанд, вақте ки онҳо намедонанд ки ин чиз агар мо ба онҳо фаҳмонем ки ин ҳамихел роҳ аст, ба ҳамихел фоида мерасонад кунем, онҳо ҳеҷ вақти ба мо чизи баъдо намехоҳанд. Агар чизи рост бошад, онҳо розигии худро медиҳанд. фаҳмон, ташаккур. сипос бачаҳои азиз, соли охирони ман барои шумо ин гуна аст ки боз чӣ нақшаҳо ҳаст? боз чӣ чизҳоро шумо мехоҳед ки пешниҳод кунед? боз чӣ корҳоро шумо мехоҳед ки анҷом диҳед? Марҳамат. мо Наврасон баъд аз иштирок дар тренингу семинарҳо ба як лоиҳае ташкил карда мехоҳам ки ин лоиҳа экологӣ мебошад. Ба замини мо, планети мо ин баъд аз он ки дар солҳои охир хеле партовҳо бисёр шуда истоданд ва ташкил кардани партовгоҳҳо ё ин ки қуттии партов дар кӯчаҳои марказии шаҳр яке аз проблемаи асосӣ аст ва мо Наврасон волонтерҳо мехоҳем ки чунин корҳои экологиро низ анҷом расонем. Ташаккур, сипос. Хуб, боз марҳамат шумо. дар оянда пас аз хатми мактаб нияти дар донишгоҳҳои олӣ хориҷ ба хондание ва кӯшиш ба он мекунем ки давлати мо ҳам мисли дигар давлатҳои барқудрат грантҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ дар созмони милали муттаҳид, дар Юнисеф, дар USAID ба амал меояд, нияти онро дорем ки дар онҳо иштирок карда барои пешравии мамлакати худ, барои сатҳи ҷаҳонбинӣ кӯдакон Наврасонро бардоштан як саҳми худро гузорем. Ташаккур. Марҳамат. Ман чиз гуфтанам ки яке аз нияти ман дар ҳамин аҳоли асосан деҳоту қишлоқ ҳамон суханронии озодро ба онҳо фаҳмонам ки сухани онҳо озод аст. Сухани онҳо озод аст. Онҳо метавонанд бемалол сухани худро, фикри худро, андешаи худро баён кунанд. Ман ин корро худам карда наметавонам ва ман мехоҳам ки асосан ҳамин чун шахсаи худам бо ин як гурӯҳе ташкил кунам ки як фикри манро фаҳмида қатъи кор кара ҳамин сухани озодро ба аҳолии деҳоту қишлоқ фаҳмонам ки ройгон ё ин ки барои азаш мехоҳед ки ягон полиша гирифта бошад. Ройгон, чунки ман ин чизро ройгон фаҳмидагам. Мехоҳам ки ман ин чизро худам дида қабул кардам ки ин чиз ман ин чиз пулки караги не, ман худам дар ин тренинг иштирокро ёд гирифтам. Манам мехоҳам ки ба дигарон ройгон ин чиз ёд диҳам. Ташаккур. Хуб, иловаи дигар? боз чӣ корҳое ҳаст ки шумо мехоҳед ки анҷом диҳед? ҳаст ё ин ки нест? Ман дар оянда бо ҳамин лоиҳа навишта ба рушди ҷомеъаи худ мехоҳам пешсаф бошем, ҳамин Наврасон. ҳар як барои он ки Юнисеф ба ин лоиҳа яке лоиҳаи байналмилалӣ барои ҳар як кӯдак. Ман мехоҳам ки ҳамин дар Тоҷикистон Наврасон ҳамеша назар ба дигар давлатҳои хориҷа Наврасон ҳамеша пешсаф бошанд ва ба диёру халқу ватани азизи худ хизмат намоянд ва хизмати содиқонаи худро гузоранд. Ташаккур. шумо ҳаст иловаи дигар? Иловаи дигар доред? Ман дар оянда мехоҳам ки як лоиҳаи наверо пешкаш намоям. Ин лоиҳа дастар аст намудани китобҳои дарсӣ ба ноҳияҳои дурдаст ки онҳо танқисӣ мекашанд аз китобҳои дарсӣ ва мехоҳам ин лоиҳаро дар оянда пешниҳод намоям. шумо фикр кардед ки масалан киҳоро чӣ ниҳодҳоро барои амалӣ кардани ин лоиҳа ҷалб мекунед? ҳаст нақша? нагӯед ҳамеша, танҳо гӯед ки тарҳрезӣ шудааст ё ин ки не? тарҳрезӣ албатта мешавад ва волонтеро асосан мо бо волонтеро кор мекунем. Волонтеро мо бояд аз дигар Наврасон низ бохабар бошем ва ба онҳо китобҳои дарсӣ зарур аст. Ташаккур. хуб, марҳамат. албатта барои оянда нақшаҳо хеле зиёданд. Чуноне ки ҳоло асри 21 асри технология мебошад, мо мехоҳем ки якчанд лоиҳаҳои технологӣ ё ин ки нигаронда шудааст ба технология амалӣ созем ва пешкаш намоем ва асосан мо мақсад дорем ки лоиҳаҳо оиди саводҳои расонавӣ гузаронида шаванд ва лоиҳаҳоро пешниҳод намоем. Ташаккур. хуб, бачаҳои азиз, ман хеле ташаккур мегӯям аз шумо ки андешаатонро озодона баён кардед, он корҳое ки карда будед, он чӣ чизҳое буд, чӣ тағйиротое ки дар зиндагии шумо буд, бепарда гуфтед ва
фикр мекунам ки ояндаи тоҷикистон дар дасти шумо ва шумо бар инҳо ҳаст. ҳатман ки саҳми шумо дар рушди ҷомеъа хеле назаррас аст. барои бинандагони азизи телевизиони симои мустақили якум ман ёдрас мекунам ки мо сабти сайёр доштем дар шаҳри Исфара, гӯшаи амрикоӣ. мавзӯи баҳси мо саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеъа буд ки ин бо дастгирии молии Юнисеф дар Тоҷикистон, Юнисеф Тоҷикистон суръат гирифт. мо аз Юнисеф ташаккур мекунем ки барои рушд кардани кӯдакон ва наврасон ҳамеша лоиҳаҳоро амалӣ месозад ва мусоидат мекунад ки ҷавонҳои мо ҳам чизеро омӯзанд, лоиҳаеро баррасӣ кунанд, пешниҳод кунанд ва дар маҷмӯъ рушд кунанд. мо аз созандагон, аз нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд сипос мегӯем ва бо ҳамин мо сабти сайёрро дар шаҳри Исфара хотима мебахшем бо умеди оне ки мо боз дар баҳсҳои дигар бо шумо рӯбарӯ мешавем ва рӯбарӯ ҳарф хоҳем зад. хайр бинандагони азиз.